dubartoonni keenya wal qarqaaruu qabna, wal deeggaruu qabna, amma dandeenye dhaabachuu qabna. Batalee farankaalee kennu warreen hin dandeenye kooppi linkii gochuu, taap gochuu, sheer gochuu, nama 50 nama 20 nama 40 ergu. Biyaans laayiviin isaa nama 10,000 galee jennaan akka gaariitti waan barbaanne taargetii keenya guutuu dandeenya. Warri kaan immoo kana gochuu hin dandeenye inshaallah warra ammas jirtanu waduudhaan jirtanii salaata keessaa baatanii dhagaa jirtan du'aa godhaafi. Dhukkubni namni dhukkubsataa rabbiin immoo dawaa kaa'ee jira. Kana keessattis aafiyaa kan kennu rabbi, kan nama dhukkubsu rabbi, kan nama shafa'u rabbi. Kana keessatti immoo du'aadha kan waan hundaafuu ta'u. Nutu sababa taana qorichi sababa wanti hundi rabbi keenya harka jira. Wanti du'aa jala dabarte hin jirtu. Ani inshaallah rabbi jedhee du'aa gochaa binture gidduu kana salaata keessatti salaata boolleettis keessanii yoo amma dandeessaniin qarqaarsa kanarratti hirmaachuu qabdu, sheer kooppi linkii gochuu qabdu, wal deeggaruu wal jira dhaabachuu qabna. Galatooma ለፍናቸው መልካሞችን መጥፎችን እንዳስከፋዋችሁ ይቅርታ አርጉልኝ ብሎ ጥሪ አቅርቧል። በጥሪው መሰረት ደግሞ እኛ እህቶቹ ወንድሞቹ ይቅርታውን ተቀብለን ለወንድማችን ከጎኑ ለመቆም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በታች እዚህ ተሰብስበናል። ወንድማችን ሙባረክ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተይዞ ነው ያለው። እኛ ሰበቡን እናደርሳለን። ዛሬ ላይ እዚህ ላይ ላላችሁ በሙሉ የምጠይቀው የቻላችሁ ሰዎች እህቶች ወንድሞች ከዱዓ ጀምራችሁ የአቅማችሁን ለወንድም ሙባረክ ለመዳኑ ሰበብ እንድንሆን ከወንድማችን ጎን እንድንቆም ጥሪ አቀርባለሁ። እኔም እናንተም ነገ ምን እንደሚገጥመን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው Subhanahu Wa Ta'ala። ጤናችን በእኛ እጅ አይደለም። በጤና ሰው አይቀልድም፣ ደግ ሆነ አይባልም። ምክንያቱም በስራው ነው የሰው ልጅ አይባልም። እንደ ስራችን ቢሆን ኖሮ ቁርአን ላይ እንደተነገረ የሰው ልጅ በስራው ቢያዝ ኖሮ እዚህ ምድር ላይ አንድም ሰው አይቀርም ነበር። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አላችሁ ውስጣችሁ እንኳን የተከፋ ካለ ያ ረቢ ይቅር ብየዋለሁ ፈጣሪ አንተም ይቅር በለው ብላችሁ ካቅማችሁ ካላችሁ ከጎኑ እማትችሉም በዱዓችሁ ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ በማድረግ ከጎናችን አብራችሁን እንድትሆኑ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም ሌሎቻችሁን በመታምኑት ጥሪዬን አቀርባለሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በታች አሁንም የምጠይቃችሁ ከምንም በላይ ዱዓ እንድታረጉለት ነው። ለወንድም ሙባረክ ወቀው ሙባረክ የምስኪኖች አባት ይሄ ወንድማችን ብዙ መልካም ስራዎች ሲሰራ ቃለው ከሱ ጋርም ጎኑኛ አንዳንድ ስራዎችን ሳግዘው ነበር አንድ ጊዜ እና አሁን ላይ ግን በዚህ ሁኔታ ሳይው በጣም ነው ያዘንኩት። እውነት ትናንትና ራሱ ነው በጣም ቤቴን ከፍቼ እንደዛ በጣም ስናገር ማሰራብነት ራሱ መጥቶ ደንግጦ ሙቤ እንዴት ሆነ እንደዛ በጣም አዝኖ በእውነት ይገርማችኋል። ሰው ነው ያሰነገጠው። ሰው አልሰማም። በነገራችን ላይ ሰው እንዲሰማም ሰው አልፈልግም። መጀመሪያ ያው ሰው ዱዓ አድርጉልኝ ነበር የሚለው ግን ወንድማችን ደግሞ አሁን በጣም ያው ህመሙ እየበዛበት ነውና የግዴታ ውጪ ሄዶ መታከም አለበት። ይሄ ወንድማችን እንግዲህ ያው የኛም የልጆች አባት ነን፣ እሱም የልጆች አባት ነው። በመልካም ስራው ነው የምናውቀው። ግን አላህ ደግሞ የሚወደውን ባሪያ ይፈትነዋል። አላህ በዚህ ህመም ፈተነው። በጣም መልካም ስራዎች አለው። እስኪ ደግሞ በዚህ በኩል ፈትነው አለ። ህክምናው ደግሞ የግዴታ መደረግ አለበት። ስለዚህ ሁላችንም ዛሬ በተቻለ መጠን ይሄን ወንድማችን የሚያስፈልገውን ወጪ አሟልተን በአስቸኳይ ሄዶ ወደ ቱርክ ህክምናው እንዲያገኝ እንደው ዱዓ ምችሉ በዱዓ ምችሉ እርዳታ መርዳት ምችሉ እርዳታ እያረጋችሁ ዛሬ እባካችሁ ይሄን ወንድማችን ህይወት እንድታደገው ላለው። በተረፈ እንግዲህ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ሌላ አደራ ምላችሁ የእናንተ ኮፒ ሊንክና ታፕታፕ በጣም ወሳኝ ነው። ቤቱም ያው እንግዲህ ይሄን ነገር እንዳይሳካ የሚፈልጉ ሰዎች ምቀኞችም ስለሚኖሩ ኢንሻአላህ እናንተ በኮፒ ሊንክ ያረጋችሁ ኮፒ ሊንካውን ኦልሞስት 84,000 ደርሰናል። ወደ 100 እናስገባው። ታፕታቡንም ከፍ አድርጉት 2-3 ሚሊዮን ይግባ ኢንሻአላህ። በቀጣይ ደግሞ ያው ከታች አካውንት ሲጠየቅ አንድ ነገር አደራ ምላችሁ እህትና ወንድሞቼ፣ ማንም ሰው በውስጥ መጥቶ አካውንት ሲጠይቃችሁ አካውንት እንዳትሰጡ። አካውንት እዚህ ጋር ከሚሰጠው ሌላ አካውንት ለማንም አካውንት እንዳትሰጡ፣ እንዳትቀበሉ። ለምን አንዳንድ ሰዎች አሉ እቺን አጋጣሚ ተጠቅመው ለተንኮል የሚያስቡ ሰዎች እንዳሉ እናውቃለን።
ስለዚህ በውስጥ መጥቶ አሁን ላይፉ ላይ አካውንት ጠይቃችሁ ነበርና ለሙባረክ ሙሰማ ገቢ የሚደረገው በዚህ አካውንት ነው ብሎ ከሰጧችሁ በውስጥ ማንኛውንም አካውንት እንዳትቀበሉ ያ ጀማ አደራ አደራ አደራ። ለምን ሆን ብሎ ተዘጋጅተው የመጡ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር ለማጭበርበርና ለመስረቅ ለነሱ ይሄ ሁሌ ስራቸው ነውና አደራ አደራ እህት ወንድሞቼ እዚህ ጋር ከሚጻፈው አካውንት እኛ ከምንነግራችሁ አካውንት ሌላ አካውንት ምንም አይነት አካውንት እንዳትቀበሉ። የአካውንት በሶስት ሰው የተከፈተ አካውንት ነው። ይሄ ነው ትክክለኛ የሱ አካውንት። ማንኛውም ግለሰብ መጥቶ በውስጥ አካውንት ሲሰጣችሁ እንዳትቀበሉ አደራ ምላችሁ ይሄ ነው። ኢንሻአላህ ተመልሼ እመጣለሁ። ለሌላው ያው እንግዲህ ትልልቅ መሻይኾች ያሉ እኔ ማውራት ይከብደኛል። ኢንሻአላህ ጀዛኩም ኸይር እመጣለሁ ተመልሼ ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊክ አኔ ቃማን በየከነጃ ቃማን ሙባረክ ይምበረጅራ ዲቤ ኢሳል ለረኮ ኢሳል ለምቤክ ነመካኒን ነዲያቱለ ነማናካሪ ትሪያዱለ በረፈመ ተቆቶ ኮጃል ከነተርጋ ወለየንኪያ ዲቤን ቆርማት ረቢን ገበረኑ ፊ ከነኒ ቆርማት ሀገ ፌቴ ኢልመናማት ትዮ አርተለ ዲቤን አነማ ኢንሃዊ والرب سنجالن وانم للنجالن نمني فيالسي اوسو هدبا من جب امس نما دبا مكانا انا اللي بر ربي نقبجه اتي مبارك ان فاكيت جودن دي تجالت جودن دي لكن ادنو مبارك يتوف سنتان لبوكينا وادبر فجو في ربي والناس والجنه مبارك المكان أو بوليس كيسة ديناميتي إسرائيلي ميتي إثيوبياوي دا سبكيتي أو بوليس كيت بلسوس ستو غرفتا ستو لولتان ملء إبي الرتي نمان وان انتاني بالرسول وان برو إلمان تيتي سيتا وان برو لبو كيتيفتا أشارة بدا هركا كيتين وفي الرتي maataba diimaadhaan chaappaa diimaadhaan ofirratti dhooftee hin dabarsin guyyaa darbuu waan hin darbiin gudunfatteen kaayin tanuma dhaamee dhufe mubaarak dhibeen isaa yeroo dheeraa dhibamaa tureera obboleeyyan nama loluun keessaa tokko ana yoo sa'aa dheeraa laayibii irra turaa keessattuu gaafa gargaarsaa kana haga guyyaa 3-4 yoo waa jalqaban hamma xumuraniif رفع اتدابا بيا اتدابا اجاكي فتا اتدابا نمرتو ديقا دي دم صدق انغا كلين دوا استاتسوكو كلين اساها غنا ترتين سيني اكن نتوف كان دامال لي تريله وانو بليان كي نمرتو بي كوان براتي تولي بو يسال من ما ولي بو ولي ترى ودبا ولي غنا صدركا يساكر دي سدوري سنو ودب صدركا نوديسي مذهب نعرفه ودباتورن امام منغو غردون لكن ولي قال كنتك نوان ولي قال تجر وعلم نمني اسلامتاتي كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله ولي نقلج نمنكم ولي نقلج ولي ينقل ابدا الى يوم القيامه كان كسي كبر نمني نمتاتي كاسلام اللي انتين كامنتا برو هرد فرتاتو خبجبتون امني ادب قبو ككبجا قبو كانجالا ننجالت كاس جلجو نموما ولدت قبنا انساني يما ادى غرغار سنموماتي اننا كدان جن برباني ويا هدو يا ليلين عادي ديبي لكن ابدين قبي جنان نتولينا ما يغمدين إني فين حقيقة وكنا دبنة تنجل وإن كوساتار وان تكلم عمتي مجاكم إبا ديجاكم سكارا كبا كميديا رتو كفار ويا ميكا كتي كويو دبتين دندي أما ديبه وإن تيرو رباتسون صدركا دب بيجود دانجته أدنى صدركا قرانيا الجارات مبارك وإن قافتمي وان تكوميتي وان هم نما تكوديسي همني إساتي ماتي إسال لدن دومتي وامر اللي أسرت اللي دبتن وسوسن انتاني جالتين امني فندورة نمان دابت فندورة من نمان دابتو وانها قساو الفاتنجور كانتو أسرابي لو من شنتما نما شنتما جيتينا نما تقوتي أمبو بآتاتي
namni hagana yoo wal geenne homatikkaa takko waan dhugaa yoo ofirratti qabnee isii galmaan genneetiin jenne lubbuu mubaarakiin hambifan yoo mubaarak badaa ta'e sabaadha isa jaaladhe kenna jaalatu kana adaan badaa ta'e jedhee inni nuun barata yoo inni gaarii ta'e hoo gaarummaa isaa sanii nu bira dhaaban walaakin jiruu fi duutii dhibeen qadara rabbiiti malee waan ilmi namaa ufiin godhatu miti muuminni illee fatanama ka muumin an taane illee fatanama fayyaan rabbi biraan nu dhufte malee tirileen osoo guurame adda yoo khaliqa biraa fayyaan nu dhufte malee wallahi fayyifanneen dandeen yoo rabbi biraan nu dhufte ammoo ni fayyi bismillahir rahmanir rahim ya rabbi nu fayyis dawaalee ka itti qajeelu ya rabbi nu taasis bismillah bi'izzatihi wa jalali warra yaamicha awwaattanii dhuftan warra yiitanii nama waamtan aasuu mubee obboleessa kiyya abdii ilma keenna obboleeyyan kiyya kabiroo ka jala jirtanillee warra yiitanii nama yaamtan rabbi jazaa keessan isinii haa kafan warri ammoo yaamicha awwaattanillee gaafa kadhattan rabbi isinii haa awwaatu khaliqul khalqi du'aa'ii teessan isinii haa awwaatu afawna lillahi rabbumaaf jecha hundi kennaa walii haa dhiifnu gara sagantaa kennaa akkuma duraa duubaan itti nuun deemaaranitti itti adeemnu isiniin jedha hajaa teessan mara rabbi walitti isinii haa qabu imaana rabbi nu haa yaadatu